Eki ni kijeho bwa nyuma yo barukujunana Mbaga ya Francis ngo mwana we yakosye ibintu by'abatura kandi yabehuzye. Kunkito twatwapeze kubuza umuriro gwa rugankayi. Abana bawe bari yaho batugambira umwamanye umuriro gwa leta wambaga yagwa rugati sizi nakature nananka tarawe kunteresa umuwenka. Akanje atumuriro gwayo se kibira ati gwa ruga wambaga ya kunka ejenshonga. Embwa yari y'umwana wanje. Shikumaza ngo ntware mbo mucomi. Nindebi ukenyine mukama wembwe eshonga tuzimara. Kunka itwe umwami Mbaga ya Francis na family ye itwa basisikarirwe tabara wase kutwikirira umbutekanye we kinakubira inyenda kuko umuntu ko kusiko wizo kajotinga sisa ukemera kandi wasisire umuntu no yakusasira kajati okay nakusasira kunkamarwa amanyango nanka yamanyikizo bukeye iki yakozere Annette Kibuga uri kugamba kuba yaguzire aharimbaga yo mwanyogu nagira ngo tayinebwe koro ngo habo kuba imiti yeye eshitami ahikazi ina abire yagigurize ngo kandi obwa hati ababire bagiguzire nibenda sente zabo uko imiti umuruva kana agigurize bakaba unagigurize na wase yagarka yagigurize ngizo ngo nato unagigurize ayo yayenda sente kandi hato bwayenda sente na nyonze sente tukazibika ntinki zinehwa mwene nyonka ngenda ngo mushija kurari umuntu koragana n'abantu tutashitama nawe kitaka uri kujunanwa omwami Mbaga ya Francis ahasimye yo mu ngaro umwana rw'izimulunga umwana muto kuba kushisha umuntu mukuru namayecha kora bakwa yakoze ifoza gimushashurire ageshashurire kokari umuntu abadarhamurraho sindikona naho ni mato tamo mukuru w'entebe yo kubanza nagira ngo Mbaga yabase kwikiriza bije bashitamo mu nshongezi kitaka mwentu antusabo tugambe biseka mazimayize abasegarkana n'abatakabo injani iyokuwa ale wasemeru niwe tuwasemeru azagarkane n'abataka ogu ajumirire abarukumara gahembo murro omunshozi kandi ebintu byasiskire harimo ekazi na zemiti eya pine na kartusi nebindi Nelson Turiam Himsa abwa TV West Agachenchwire.